Astagfirullah. Halal kau. Ikaw sabihan manok niya. Siya isang maray manok mo. Ano ko masasabi? Kira isang plato kangan. Bismillah. Ibahasan ito. Napakahalaman ni sabihan. Nakita mo po natin po. Boleh na kayo. Sabay naman. Dito ka tayo. Dito ka tayo. Dito ba na kung stocking niya? Sa maluman sa resi po. Pak, misal ka. Ang sipak. Kung saan nagkakuha na. Sipak na. Kuha na. Dili kita istorya yan. Nabagdasak na kayan. Magpatak din ah. Naway na nakasay magkukuha niya nung nakasaan. Uy, magpatampal ako kamera. Kaya pa Sara. Dari, ano yan, maginang na kita. Sabi iliw ka. Kain na pa. Nauno na yan. Jadi ini biar way pagilangan, lang ito biar mga cobaan kayo niya. Ini kalau ingat masalah kuning ini lamun saulah. Pasal pembaca sila Bismillahirrahmanirrahim usikum ibadah wa nafsin wa biaya bittaqwa sama insyaallah. Bukan salah. Tak ini tulak na biat mah. Satu kasih tumbal itu yo. Sabila ko salam assalamualaikum Muhammad Nijar. Sakap aku. Dari aku kewakilan dengan pihak babai. Dan wakil ka ko Fatimah Sulkiyah binti Surali papagpanahon kay mo rin dihaadlaw dunya sampai padlaw akhirat miakalan mo harga 2 taudwang basing bulawan nakamalayo patarima tausupon jadilah nabang tausupon mo tayo mong kunain ni ka nasabot sulkat halal kamu karwa tayo mong kunain ka nasabot halal kamu karwa Malayo kayo sa imam. Ako tarima nikah. English na tarima nikah Yang tersebut. Sul, aku tarima nikah tersebut. Sul, dia binti Surali dengan mas kawinnya 100 utang Surali. 100 tunai. Oke? Tersebut utang mati. Imam, meron nakaturing kasnya. Pasal sila ni manok pula. Dia pun dalam mati. Dari besa kamu kimam sebab sila ni manok bulak. Jadi dalam kau maling katanya ko magpawasul. Nah, kan satu. Dumakan man sa manok na mga pagkarakan mulak na sa Pag nagtupapaw, longnya, tayo mong klinika, nasabot, ay, ito malayo, sa mga tauso. Tayo mong timahal basingan. Ang na imam makalakay at andawan. Yan yung mga Kaya tusurkat na. Okay, magmulay kita ito ha. Makadkawan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih ila jami'il halqi inna mimma yaktariyal kufra bil iman awal islam asyhadu anna la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Nukta nikmat Tuhanmu awal, tumbuh rahmat Nabimu awal, paksa nikmat baranmu awal. Sahayamu tukadim alammu alam ilina sahayamu ma'inna. Tubigay kandung sahaya indi magpakaimu rahmat sin Tuhan.
Simod Tuhan kimo pansir Allah ang paintukan mo sa bunal harusin napas mo pinindog sadya ka o sikong ang pabila ko ni tulak lang mo sa ula. Okay? Kasi sampay na tidin din. Kasi Okay? Sadya kita mulaikan. Bismillahirrahmanirrahim. O sikum ibadallah wa nafsin wa iyaya bittaqwallah. Insyaallah. Sana? Sa. Sana ko nito. Tinaom na to yung mga nakabuto kaso ba? Nakaulit. Assalamualaikum Muhammad Mijal bin Nurullah. Abo. Yari ako kewakilan dahil hapihap babae nagwakil ka ko Fatima Sulkia binti Rali, papagpanahon kay mo rin di adlaw dunya sampay paadlaw akhirat, miyahalan mo harga 2 tao 2 basing bulawan. Tay mong kulongin ni ka nasabot. Kati, Tayo mo nikan nasabot. Halal ka mo karwa. halalan pagkaroon. Kasi malayo ba? Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatiha. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nas'aluka kasalamatan o Tuhan kami dilito di mga umat mo ini kasalamatan. Salamat na kamo dahil hakatog mo sa ingat kamo makabati maminjak simbo may magrawag rijiki halal hipag napakan yung anak kasawa ni hipag napakan yung amal hipag napakan yung kanjasal iman niya warakasya niyo patukan niya Allah. Allah kung manasalu kasalamatan o Tuhan kami dilito di mga umat mo ini kasalamatan magtawtiya umagtawtali anak magtawtali ugangan magtawtali apo dahil hausba pawaris dahil hanakahadil. Amin. Maupunin wala nakahadir sakop tuudsin pagdua assalamat ini tao tay mangud ni usba waris ni hapagpanaw-panawa na pagtulak-tulakan kimbalaud o Tuhan kami pasampaya to di mga umat mo patampat yajat nila iban salamat ya Allah. Amin. Allah kung manasalu kasalamatan o Tuhan kami dihilitud kasalamatan in mga rijiki nila halal dahil hati tao nila iban alta nabi nila iban lawagon nila pagabanong taon tampa manaog wayrong kamaksuran ya Allah. Amin. Allah kung manasalu kasalamatan o Tuhan kami dihilitog kasalamatan in mga pagkasipag rasasing kami umat mo muslimin muslimat mayo masuk magtay mangud kami ang kagama kami Islam kami sa bunal. Ya Allah. Allah kung manasalu kasalamatan o Tuhan kami tabakan anu karasi mga umat mo ini mangmani sabi sila katan ini wayra baya-baya kambayun kamu dahil habaitullah murah-murahan makatawap kamu paka bahat tahun sungo ini ya Allah. Allah kung manasalu kasalamatan madinatan hakikatan sahihi abduku hakikatulu bikudrahi ta'ala berbarkat sapaatan Makkah Madinah sapaat dan Baitullah. Amin. Dan Baitullah beribu-ribu rahmat sekalian malaikat bismu aradatullah bakum biraat kalamat. Kalamat min sarirullahi ajmain kalimat duduk di atas kudratullah manjel Quran serta Allah Badir serta Muhammad berjalan serta Mikail alaihi salam serta syukurullah syukur nikmatul akhirat. Allahumma anjil barkat min kulli akhir barkat selamat umat Nabi Muhammad kaya Allah kaya Rasulullah makatarkan ning batu gairul lasir Allah Allahumma selamat. Amin.
O Tuhan kami dinituling kami umat selamat adlaw ini harum ini habulan ini tahun ini tahun ika 2 tahun ika 3 tahun ika 4 tahun ika 5 min akhir selamat. Berkampung-kampung selagi Allah selagi pun di dalam dunia di dalam akhirat. Berkat ya Allah, berkat Cin Muhammad, berkat Cin Rasulullah, berkat Cin Adam Hawa. Ya Allah ya Tuhan kami ikau illa bima berkat Cin mga kasalipan, berkat Cin buhuranun, berkat Cin tutulabun, berkat Cin mga markum, berkat Cin daratuun, berkat Cin darayang dayangun, berkat Cin tutuan-tuanun, berkat Cin tatampatun, berkat Cin kakalamatun ya Allah ya Tuhan kami ikau illa bima berkat. Ya Allah kabbula ya Allah makbula ya Allah mumpa'ata ya Allah ya Tuhan kami pasampaya tuha mga umatmu insalamat kusuk iban kaya iban kasa iban panjangkan umul nila ini ya Allah. O Tuhan kami tangkis-tangkisan tuhin kami umatmu dari hasak kalian ajab siksa dunia dan akhirat. O Tuhan kami lapas-lapas ituhin kami umatmu dari penderitaan iban kabinsanan iban kasusahan. O Tuhan kami para tungitulin mga umatmu ini kakuyagan iban kasenangan. Ya Allah maha tinggi ya Allah maha suci ya Allah maha pengampuni ya Allah maha pamurah rezeki halal mga sekalian umatmu ya Allah. Ya Allah maha sahaya ya Allah kadima ya Allah ikaw labih mabarkat. La ilaha illallah rahmat Allah indu tangan sinduanu selamat tuanu panjang umur rezeki halal kamu Muhammad. La ilaha illallah nikmat Allah indu tangan sinduanu selamat tuanu panjang umur rezeki halal kamu Siti Fatimah. La ilaha illallah la illa Allah la baranyu illa nyawaniu aula rahasianya tukan dunia dan akhirat. Birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin.